إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، عن الرباد بن سارية رضي الله عنه قال: واجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا كأنها موجة مودعة فأوشينا فأوشينا. قال: أوشيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم العبد حبشي إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. أمبي على التنو أمبي الدميني أمبي يفضلي أمبي نيني على في أكانكسي كابوني ركون تورو منان كبارا جوو ni alay jommin kanda wode kanda bagay ni alay jommin fili kanda bagate sorola ambe sera ma cité min ne bato ci ala makka kani ala kelempe wute je nyogonte alala ambe sera ya muhammad ala ka jondo ala ka ciden do kisini nema baka ana ka dunkew ana ka sebaw ani mogo tuguru ko fokata jinya wulala ku kisi min ka kosobe note mena kabo islamaw hadisana na kabo ciden ka seba bolo ribadi bunisariya ako dondola ko ciden nyawru waju ko wajuli ko asira dandela ko ayun wajuli la wajuli min shera damma a ko ko ciden ni wajuli nimbe komi sarankana wajuli de ni wajuli be komi ni mugo ni be mugo waju ni yere nyana ntese ka tigi nta tigi waju tuguni ni nyanka wajuli labande anko cide ni wajuli asera damede nimbe komi sarankana ni wajuli de awa wosha kankanye nyamaru kawto ambolo bila siralu kawnye ika wasiya kanye ibanya marani ko munuye balmo ni hadisa bele bayin kono silama nyuma kelen ni ko ala la ilaha illallah muhammadar rasulullah ni dalen benina ko bato fen wore site min ka bato ci ni ala kelen pewde muhammadu de cirima mo wore ma cima ninnin kuma fulani dalen bala cide nye wasiya kannani de fonni hadisa la ijantula de na ya surika la ilaha illallah cinyado na ya surika muhammadu rasulullah cinyado wasiya kan bele nani cide nye de fonni hadisa kun ewa to ukofe umina ikabara kuniyo ikato ukofe tumamu ye ko cidema wasiya kanye ako togodi folo wusikum bitaqwallahi azza wa jalla akombe wasiya kaya kasira alanye masamin kabo masamin korota lendo
ala yasranya munye imtisal awamiri wa istinabi nawahihi ala nyamara ni minyo ke ayi fatanya kabo minna to ninde ala yasranya gurbaliya wo shakam folo ninde an kasira ala nye hada maden kelen ika fota iketa adoko ala bi nyinin ka bela qiyama abokoro shirikala adoko shirikala bila malikiya kelembi kini kelembi numa obi ka fota ne ka keta usebe anyuma na juguma yire fa ka fari kolo yomal kama do be shere ka odo duko kolo imbe shere ya ka ala nya koro odo ala yere nya bila ibe yoro odo ittaqillaha summa kunta hada made be yoro isra ala ne i jantu yere la ibe kuma munun fo u koloshi ube ke wale munun ke u koloshi ado ala ika koloshi kelai ika sira ala ne nye foloy fulana ciren ko wasamu wata wa in ta'ammara bikum abdun habashi wa shakan bilbil banani fulana ciren ko bawma ayel lamelike akatugulike hari ni jonde kera nyemai abe min foya lame akatugo ko afashi yara chogo tunyali kera ayet kera tunyali kera chogo na ya bilala soso minna kano kede na kana wuli akama ya lame akatugo ko ibn arabi maliki gankado akom munala chide nye jonkon fo ako silamiya sarala jon teke moshi ka nyemai parce nanya ka nyemai ta amma tigi ka hakke ubetinya jon teke nyemai me munna cide nye jonkon fo kairanna har ni mo ya mara kera masake chogola chogo mi manka chogo min te sariya chogo e aya Allah me ka tugo ko har na chogola na chogo mi mani unarabi ko kuma illa nyine ninde har ni masake nana kuma ni na chogo mani tanka kera masake kaba aya Allah me ka tugo ko ni nye woshi akan fulanna cide mburo sallallahu alaihi wa sallam hadisaina washi akan sabana ciren ko innahu man ya'isu minkum fasayara ikhtilafan kathira falikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu alayhi bin nawazis washi akan sabana ciren ko shayba ma ado ayasrun ni wakati manaw ciden ya hada madende fana te ko dogolendo fonne ala ya la duniya minna ala ya la duniya ciden ya wakati konnin ko abena ako sheybo man ni mo minye sidan soro awula ibina fonko nyogonya chama ni sosoli chama nye dina kono nimba fota nimba keta nimba fanka donta nimba fanka bonta akwa bina fonko nyogonya chama nye ni islamia sariala ni dina la ni minye sidan soro awula me ni fonko nyogonya chama inana nimbe sigi yamfe katafo nimbe jo yamfe katake boday jumaye ciren ko do doni ke bagawo aya dade dewa aka daw kala ka meseli ke kaw daw kala ka dadewa aka mo yew ka cinyali ke wa ube beki tafotewa aye boda ke munye aye magarajo ke minya apo dina bina nyagambi fonko nyonya bina chaya sosoli bina chaya ne boda e munye wa alaikum bi sunnati mbawma addo ayinka sunna mina ninko fonko nyonya chaya ra togo aye ne ciden ka sunna de mina nka tabulo ni dina bara togo mi ayo mina wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di aninka kalifanani munun kandaran kofe ni mugo kunna dudo aye wulu fana katta siramuna abubakar umar usman ali ibn abi talib nunun tumbe min kayo nyini akake oka ayo mina naka takajuru yede okore munye aka dabbe deke ka sunna mina
mana ya afambe do kado sunna naka sunna mina sobela takajuru fora munna aka mina ka geleya ka dabbe de ke ka sunna mina kana tilawula ka sunna nin ka kalfona ni ka sunna ayo mina akode fo mo goye aka jogode ka aka barake node a geleyraw ka chogo chogo jiya wulilaw kama chogo chogo mogo yunani chogo chogo ila gosi chogo chogo ayen ka sunna de mina ya ta lan nasi jaman wal qaim wal din al qabid al jamra kidon ko wakati bina mogo maw ni mogo min ko be donindi jibe jonindi na ciaka be ko mi tasuma kami de bi bolo kide nyon fo nyon nanya ala ta fo nye kide ta fo la gosili be fo nani be fo juguya bansi amma ko sitola don ke man ka siraw koro ni be sira ala nye ni be kiden do yoro de la ni ko be bla sebo do yoro de la al ulama warasatul anbiya kide nani na bugura do fakara idoni ke bago bi jamana kono jamana be wuli tinya tese ka fo be yidakala ado be kelenu yu nyini ka tinya e minya ba fo jamala utese ka tinya fo ay matil mudillina nunu nya ma filile unde jamana kono sa ayin ka sunna mi anin ka kalfana ni sunna ayamina nakata ka jure parce que do ciden ba do koni e wajiya nyagambira dina nyagambira ni mo min ko ibe tinya fo ibe tinya ke gerente unde bi segere ibe lagos lambare ko be taw kama jahilu be wuli kama doni ke ba jugu be wuli kama no si kana to ibe ne tabila o si kana to ni bin ka kalifana ni tabila amina ni kata ka jure iki dabbe ke kamina fo ikana tilayila وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد من يوشي أكال سبنا ده شيرين كسنة كمنا وشي أكال ناننا شيرين كو إياكم محدثات الأمور أكوا وقت كوكورا وبنا دو دينا كنو وبكو دو دينا كنو كو منون تنتي شيرين تللا وتنتي سيبو تللا utunti tabina utilela utunti tabina utilela ubu dambi kata dinama ku dambi kata sariyama ku dambi kata silamiyama ka sorute dina kono ute sariya kono ute silamiya kono aya yire koroso ko pro fanama yakum muhaddasatul umur awagati ni dina fonko nyonya chayara la sosori chayara la washaka nanina awati ado aya yire korosi kokuroma kokura be bidia be fili be tasuma de fono balmo chedenye woshi akannani afulendenye mogo kelen kanyana ma yakono iyere nyini ni woshi akannani la folo nunu mina lembe bolowa ibe nunu de kawa iye barakenu yawa silama ka sinsin bere ye fulade alquran wa sunna alaka kitabu ani ciden ka sunna silama ka sinsin bere ye nununde ika sembe yero nununde ikan ka barake ni nununde na yu nyon soso minna akan kata nim fulade anyanyi ni nim fulade kono silama anana musadaraku li hakim anana okono قال صلى الله عليه وسلم وغير تركتم فيكم ما لا تدل بعده إن أتسمتم به كتاب الله وسنة نبيه كيرن كن يفهم فلا تاوبلو أتي في الأبدا دانك نايو فهم فلا منا على كتابو أنا كيرن كسنة ناتشكو لا مصدرك للحاكم تركت فيكم شيئين لن تدلوا بعدهما كتاب الله والسنة كيدون كن يفهم فلا توابلو أتي في الأبدا تنكي نايو فهم فلا منا ألك كتابو أنك سنة أو هذا مدى سلامة من بمغو كسي فتنة وما جيان لبان كفتنة بودا ميني كسي ميني
كقرآن السنة من كبارك ناي على فهم السلف الصالح boda yo de jiya ka fitina wala jiya ka balawula boda e minye kishi e minye ka qur'ana mina ka sunna mina ka barake nu ye komi salafu salu yu famu chogome parce que ni ye qur'ana fana fo ye hadisa fana fo ama fo ala fahamu salafu salih o fone qata wore yi bolo ngode ato joni ke ba chama be qatawla abe aya do fo ko abake fendo delilay kasoro aya salafu salih mo aya famu o chogola ko ko fe masina delilay ede be qatawla don ke ba kuturu be sigi ko e don ke ba ibeta hadisa do fo ko e ba ke delilay ko dola ni tara hadisa nyini hadisa kitabu bela iba soro salafu salih sima hadisa famu kala kuma le ya fo chogome o te malo yai ebi yere jate don ke ba ebeta hadisa do fo fendo delilala ni tara salafu salifu ka kitabu tawiya hadisa musarahu minna itaye mo kelen ka kumala minya hadisa inke min delilay no ba ke o delilay o te malo yai e polo o dia to nya qur'ana kolofo o tewo nya hadisa fo fendo de la o tewo akake ala famu salafu salih esga ye aya min fo ka ke fem min ka de la be salafu salu ka famu ka folowa esga ye hadisa min fo ka ke fem min ka de la be salafu salu ka famu ka folowa na be salafu salu ka famu ka abe sabati bolo na te salafu salu ka famu ka ibe qatawla juma nyo yirawla ala ko qur'ana kuno man yusaghi rasula min bari ma tabayyana lahu al-huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ala ko ni mogo ni ye ciden soso cinya bangelen ko feye ko ciden tafule ayen ninde fo ayen ninde ke ala ko ni mogo ciden soso cinya bangelen ko fe muminu be farala nyogo kaka min ke tasira ni tabolo e yo soso iyo bila kata fe ngoreta ala ko ye min ta de nebi to bolo me yo mala tama do bi bila jannaba tasma kono ikalla banyoro jugu yara ko tabi ghayra sabilil mu'minina mu'minu yo jonye sebo tabinao nunu farla nyogon ka kam min ke tasiraye ni e bora o kono ko bi sago fo ko bi sago ke he ala ko itari yire bila minna nabi to bolo de mi la garam bi bila jannaba kono wala ni aya nunu be fahamu ka fahamu la fahamu salafu salih ni hadisa nunu be fo ka fahamu la fahamu salafu salih kiden ko sallallahu alaihi wasallam aftaraqatil yahud ala 71 firqata وافترقت النصار على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا وما هم يا رسول الله قال هم على ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية هم الجماعة شيدينكو يهودي وفرفر الله كاكي جماعة كلبي ولون فلاني كله akon nasaro farafara ka ke jama kulu bi wolon fulani fula ako ale kam manton bena farafara ka ke jama kulu bi wolon fulani saba me ako bebe tasuma de kono fo jama kulu kele a bebe tasuma kono fo jama kulu kele ko ciro jama kulu kele nya jumaye akon nenin ka shebo be ta bolo min ka batu chogo min ka la hala min ka ni mo munun kera oka o de kisi bagay sino jama to be halakilelo هم على ما أنا لي وشهابي نين كشيبو بمنكا نمو منون بوكا ولود كيسي بغايا توبي حلقي ناتشغوري لا تشيدون هم الجماعة منون فرلانيون كتشنياكا شيبو نتابينا ولود الجماعة منون بي ولود تاكا ولود كيسي بغايا donc hada made ko jama chama ye beninde ke jama chama beninka o tayira ko ye cinyayo al haqq ma qama alayhi ad-dalil wa laysa al haqq fima amilahu an-nas cinyaye de dalila jora minna dalila be minna qur'anani sunna
ani salafu salihu kataboro delila be komi nan nin ko sabala wode cinyai me cinyate ko hada madum ben ninde ke wote cinyayo ko beyen ninde ke beyen ninde wote cinyayo cinyai delila jora minna de nkola yire ko qur'ana kono wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yatabuna illa dhanna wa innahum illa yaghrusuna ala yire ko ni tugura dugu kolo mo chaman no fe akube fil ubi fil yire de dugu kolo jama chama nyen ninde fo jama chama nyen ninde ke ala ko ni tuguro ko ubi fili chaman boto chogote fo ye ni bisigiyate chaman boto chogote fo ye ni galon tigete jama ko tewo nko ciden ko alay nabi nyuma wiralela nabi nyuma do jama chama ba nofe nabi nyuma do jama fitini ba nofe akon nabi nyuma do bina qiyama kene kam mo fula de bu nofe akon nabi nyuma do bina qiyama kene ka ya ka weleli be ka yem mo kelende suraka mo la no de bina akon nabi nyuma do bina qiyama kene ka har mo kelenta nofe kelende be wuli aya ka dawa be ka ma mo sisoro akelen sara taka akelen de be wuli kana qiyama keneka mes kala ya fo nabi nyuma ya ko komi imam mo soro bebe min ka faruka o fora o ma fo akelen nyana mayara taka asara taka akelen de be na qiyama keneka jama ko intaye ayed delila wude nyini ayed delila de nyini ko la qur'ana sunna salafu salihu katabulo de la sabatira minna ulaka ke akafo de lama sabati minna wala hari ni jiya be ya ko be fili sirako be halaki siraka o kani nege kudayl ibn yadi yode fo ako alayka bi tariq al huda wala yadurruka qillatu salikin akum bima kanda sire minya do odela hari na aka jamaka dogo kanda sira do odela hari na aka jamaka dogo وإياك وطرق الدلالة ولا تغتر بكسرة الحالكين أقوم بما في الإسراء كان دو كنو دي مغو هلكلا چاما من بو كنو كني مرسا في الإسراء يري كروسا ما دي مغو هلكلا چاما من بو كنو كني مرسا دي كدو على دي كندا دي كنيني سنة كنيني بالمو hada madon kana jiyan nin dina te kumfe mbare do aka jiyan nyana ma yau ko be saka ka hakilina dola jiyan nyana ma ayire ka jiyan nyana ma yau ka ko aka so dilali aka sene ke foro sene togo aka do mara togo aw be saka ayire ka hakilina dola me alaka dina te ayo bila hakilina te saka dola ni mo nya ika hakilina dola amba monto ka filima kayina manka na kera mo sugo sugo Canada ko e duguturu de Canada ko magister bi boloro Canada ko mbe arabu kamede Canada ko mbe lugha mede al ilmu qala Allah wa qala rasulu wa qala sahabatu hum ulu irfani bul gaymu ko doni yede ala côté ciden côté c'est bon côté akon nonu de doni ke baga doni ye ninde mais ka boyire jifa kono ko ye dogotoriya ka boyire jifa kono ko ye magisterie ka boyire jifa kono ko ye be arabu kamme ka boyire jifa kono ko ye be ewa lugame amma ko talamba filima amba filima amma ko shitala ambe ala dele jamana ka doni ke baga ala ka haklima duma ala nya siranya ala ka filan du sukun ko nan ka sira ala nya ka don ka fota nan ka keta wa ma yalfiju min qawli illa ladayhi raqib atid hada madanta kuma sifili ka boyda fo korosiri kelaw ni sabele kelaw de be korowba sabere la garbi tanyin kala de ala kan sira alanye ala kalanya siranya do andi sukunna barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min adh-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisailil muslimin kulli jambi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائد فيها خير من القائم
القائم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من السعي، من تصرف لها تستصرفه، من وجد فيها ملجأ ماجا فليجب به. رواه البخاري ومسلم. شيء كسني نما بكا أكو فتنة بنا أكو نو فتنة نانا مغمين بشيك فتنة كنو أكوسا مغمين جولندو، مغمين جولند فتنة كنو أكوسا مغمين بتاما كنو، مغمين بتاما فتنة كنو أكوسا مغمين بولا كنو. أو شيء كو فتنة ni mugo tari yere douala abi halakide ako fitinan man tasarrafa laha astasrafahu ni mugo tari yere dama ki yere choba kono ki yere do kono akoy be halaka kono de awa ko ni mugo min no fitina unana ni yesembe yoro soro dogo yoro soro yere kisi yoro soro akota yere dogo ikati yere kisi de kana douala de ni hadisa Bukhari Muslim hadisa yimbo jamana imbo fitina ukono de hakili mabbe yere mina de ciiden ko ni fitina nunu nana mi sigilendo akono o kawsa min be jowala min jowlendo akono o kawsa min be tamala ni be tama kono o kawsa min be bola kono awa ko ni tari yere subula kono abi halaki de ni yesembe yero soro yirela dogo yero soro yirela ta sembe kata dogo ikima boama يبغى المسلم هذا شيئا كفمانو. قال صلى الله عليه وسلم إن السيدة من جنب الفتنة، إن السيدة من جنب الفتنة، إن السيدة من جنب الفتنة ولمن أبتلي وصبر فوفاها. رواه أبو داود وصححه الألباني. حديث هذا شيئا كو أكون مغوكون نجد دفلين مغجمعين من يرقل فتنة ما akon mogo kunna di dafale mogo jumaye min yere korosi fitina ma akon mogo kunna di dafale mogo jumaye min yere korosi fitina ma akon ni mogo min ni alay la jarabi isabarila fawafaha okore munye mogo min ni alay la jarabi isabarila fuito otigi ye konyuma minke konyuma sito bo مغمي لا جربي لا صبر لا جربي نكرو كيدن كو صلى الله عليه منك فوي ماني كابو دونك مبالمو جيا be fitina ni balaw munun kono hakilimo silama nyumo ni tilo be wula ni qur'ana be menay ni tilo be wula ni hadisa be menay na ko la ilaha illa muhammad rasul no yecci nyaay aya janto kiden kala digel kawna de mo si tese ka bo ciden kalle de kan kofe ko be hera soro ay o tese ka kew mo do yo kew kausa unye mu'min ya bola ka temanka ubala ka dina de maka tefanka amanye ubolo uhudi kele shani kele ka damina cidenye mo biduru tomo ayu no jokulu sampe yoro dola ko kana jigide fonnin kan nyamaru kan nana awma kele daminana kele kunfolo alay kele diya silamaw la silamaw kuma sira ka kafiru faga kafiru kuma sira ka boli silamaw bake kan nafolo fara ɲɔgɔn kan mogo bi duru min be jɔ yɔrɔ in na ewa u ko an ka taa sisa u sera kafiru bake kan nafolo be fara ɲɔgɔn kan kanto an ka taa an ka jigin u ka ɲɛma ko a kana bɔ a nɔ la dɛ ciden ko a kana bɔ aw nɔ la bara fo a ka ci de kana ka ci mana a ye sabata aw nɔ la kana taa o ko an be sika to cogori u fule ka nafolo be fara ɲɔgɔn kan kanto u jigina u ye palasi bila a do ala ye muminu la jarabi fanga min tun jigina deme min tun dira muminu ma kafiru ka ala ya bosi muminu la ka deme sage ka ta kafiru ma kafiru ye mɔgɔ 70 de faga muminu la do nin ko in koso tanke munu ye ciden soso ka palasi bila o sababu la de ala ye deme bomu deme tun jigina de mais ala ya ka deme korota ka bo muminu bolo ka yelema ka di kafiru ye mɔgɔ 70 de faga muminu la muminin ko cide man ne ni nya un soro cogodi an be ala taka an ye mumini an be ala ka cide nofi an be ala ka dina defa nin ka un soro ala ko cide ma qul min indi anfusikum ako afu ye ne nya un soro na yire de sababu ye
واسيتم من بعد ما أرى ما تحبون أكلن كوفي من كدي أو يدمي أنين نفلو أو يلن كوفي أبولن أي الله سوسو يا كيدن سوسو أو دي أسرو نينيا وسرو أو دي أتو نينيا وسرو بل ما ين إلا جكي كيدن كسيبا ويا كيدن سوسو على اللي صندوما كنكاي بيهاي أبلا كالفوكتا جاولا بقرآن كنو أو دي بي على سوسو كيدن سوسو كاو بهيرا سرولا سلامو تسابلا كساغاكو أي شيء كتا قرآن ما أي شيء كتا سنة ما أي شيء كتا سلف سلوه ككما ما أمبي من فو أيودي أمبي على دلالة كجمنا سما على كان كسي فتناوما على كجمنا تانغا كاكولوشي ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.